ngari cia gukua muingi ikoretwo iri uteithio munene makiria kuri aria matumaga thabari cia o muthenya. Undu uria ucungiriirie ruhonge rwa ukui gukura na gikiro kinene, no uria biacara eno irakura no ucindani wa gwetha athii wongererekete. Riria wacera mucii munene wa Nairobi utuku, utungagwo ni baadhi cia kiriu na thakama, toja tu amuthiinie cihoire TV na inada. Maya mothe ari njira imwe ya kuguciriria athii. No ti maya maturehete guku. Ngaguceria nginyagia mwena wa Thika county ya Kiambu, kuria riu kuri na wingi wa andu ni gukorwo gugikora na gikiro kia iguru, na gicunje kinene kiao makoragwo makihuthira ngari cia muingi. Ino ni garage mwena wa engine Thika, haria turakorana na Edwin Wajau, uria ukoretwo akiruta wira wa gucora matatu na rangi kana graffiti kwa ihinda ria miaka ena. No to matatu tu, amu riu ambiriirie wira mweru wa gucora ona tuk-tuk. Kuna kitu inaitwa stand out from the rest. Ndio saizi hata vile challenges saizi ziko, kupata job siku hizi inakuwa noma, unless uko na something unique, unless kuna ile kitu itavutia customer asiende kwa ule aende kwako. Bana inapea challenges maboda na gari. Kwanza watu ushangaa, kwanza watu hutaka kusikia hiyo experience ya kuingia ndani hiyo tuk-tuk ile iko. Mtu akiingia ndani anapata ile comfort. Unaona ile comfort ile nikaa uko kwako. At least inapata ile customer satisfaction. Akitoka hapo anaenda anaambia mtu mwingine ile tuk-tuk ndio imbeba. Enda upande ile, usiende kupanda ile. Guku nokuo turacemania na Edwin Kamunya, mwanake wa miaka 19, uria kurehete tuk-tuk yake corwo, na kwa ihinda riri ngumo yake tambite ta mwaki wa nyeki nenda-ini na kibiacara ya ukui wa tuk-tuk. Amu niwe wa mbere bururi-ini gukorwo na tuk-tuk muhiriga uyu, utiganu munene no uria tumenyerete. Yani kindu o mundu ni arenda kumenya thiini kuhana atia, yani ena karia gakiria ni arenda kumenya thiini kuhana atia. Ugagikora ni attract more customers than isinge. Yeah. Tuk-tuk eno, yani maundu maria ejikite eno tuk-tuk, da compare na he andu angi mena nginya mabathi nima. Ena andu angi mena mabathi kiki. No eno igakorwo ati nio irono muno gukira icio ingi, iraragia 12 ciayo. 12 derefere hitake ikireto maguta. Isinge nyingi ni 8. Isinge ciraragia, koguo nona hau ena difference ya 400. Kuringana na Kamau giki no kio kiambiriria tu, amu kiroto giake ni gukorwo ari muonjoria wo maruhonge-ini rwa ukui. No oyete ikinya na agakorwo agitacukia na koya kiroto giake na moko make, na akanjiriria wira wa tuk-tuk uria thaici uguo otete kumuteithia we mwene, na akahota guthondeka wira kuri mbe we mwenjethi one na miaka 19. Githomo gia bata kuri we ugaga gutiri mawira, amu wagirirwo ukire ukinyuki ikinya na wiki uguo ukoragwo turite wiriirie. Handu-ini ha Kameme TV kuma county ya Kiambu thiini wa Thika Makongeni, njitagwo Jenga wa Wabui.